سرخط مهمترین خبرهای روز. اعتراض علیه طالبان در چند شهر بزرگ افغانستان. تیرپرانی در خوروغ 2 نفر زخمی شدند و مشکلی باغچه‌های کودکانه در ولایت ختلان. سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. در پی دعوت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با طالبان، ساکنان چند شهر کلان افغانستان از جمله کابل علیه طالبان و عملکرد پاکستان اعتراض کردند. ساکنان شب گذشته به اعتراض برآمدند و به حمایت از جبهه مقاومت و ضد پاکستان و طالبان شعار سر می‌دادند. نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که مردم در شهرهای کابل، مزار شریف و هرات به کوچه‌ها برآمدند و شعارهای چون زنده با جبهه مقاومت، مرگ به پاکستان و الله اکبر سر می‌دهند. در همین حال گزارش‌ها از ادامه درگیری‌ها میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در پنجشیر نشر شده است. احمد مسعود که به عنوان رهبر جبهه مقاومت ملی علیه طالبان شناخته می شود، روز دوشنبه پس از درگیری‌های سخت با طالبان که شب گذشته ادامه داشت، با نشر پیامی از مردم افغانستان خواست که در گوشه این کشور علیه طالبان قیام کنند و اظهار داشت که حمله دیروز طالبان به طور آشکارا نشان داد که نیروهای بیگانه در کنار طالبان در مقابل ملت افغانستان از دیرباز قرار داشتند و هنوز حضور دارند. اشاره احمد مسعود به چرخبال‌ها و هواپیماهای بی سرنشینی است که شب یکشنبه موضع‌های جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر بمباران کردند. رسانه‌های خبری و نیز مسئولین جبهه مقاومت میگویند که ارتش و استخبارات پاکستان دست به این کار زده است. طبق این گزارش‌ها فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت در حمله یکی از هواپیماهای بی سرنشین کشته شد. مقام‌های طالبان و پاکستان به این خبر تاکنون واکنش نشان ندادند. پس از نیمه روزی دیروز 6 سپتامبر تقریبا ساعت‌های 15:15 در مرحله برخاروق شهر خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان در حوله مرکز طبی بنیادی خاخان تیرپرانی به وقوع پیوسته است. در نتیجه آن 2 نفر سلام امام نظر و منصور جمعخانوف زخمی شدند. بنابر معلومات چند سرچشمه خبری رادیو آزادی، تیراندازی در بین طرفداران راهبران غیر رسمی طالب ایومبکov و سلام امام نظرов به عمل آمده است. حالا امام نظرов و جمعخانوف در بیمارخانه مرکزی ولایت بستری شدند. درباره وضع آنها معلومات دقیق در دست نیست. پیشتر خبر رسیده بود که طالب ایومبکov یکی از لیدران غیر رسمی بدخشان بر اثر زنازنه 2 گروه در طرفخانه مارکوپولو در شهر خوروغ زخمی شده است. به اطلاع منابع آگاه حادثه بگویی 5 سپتامبر رخ داده است ولی سبب‌های آن آشکار نشدند. همساله با آغاز کشت و کار صحرا در ختلان مشکلی باغچه‌های کودکانه به میان میآید. جامعه شناسان میگویند صدها کودک دور از باغچه کودکانه در شرایط خانه تربیت میگیرند. لوحه آماده کرده همکارانم در این موضوع است. محمد جان هنوز 2 ساله نشده است ولی بیشتری وقتش به پدر و مادر زیر سایه این درخت میگذارد. والدانش کشاورزند و وقت برای نگاهبینی او ندارند. در دهه فیروزه نویه ناصر خسرو که محمد جان به وای میرسد کودکستان نیست. اکثر ساکنان ناحیه کشاورزند و به کودکستان احتیاج دارند. خانواده‌ها مجبورند کودکان را تنها گذاشته به کار روند. بنا به اطلاع رسمی تنها 10% کودکان در ختلان به کودکستان میروند. بقیه در خانه بزرگ میشوند و به آمادگی برای تحصیل در مکتب که به آینده و تحصیلشان تاثیر منفی میگذارد. با وجود وعده مقامات برای بنیاد کودکستان‌های بیشتر در ختلان، مثل محمد جان صدها هزار کودک زیر درخت و در کوچه بزرگ می‌شوند. در بزرگترین ولایت کشور ختلان 156 کودکستان فعال است که بیش از 16000 کودکان فرا گرفته شدند. شرکت تاکسی 4x1 از راه اندازی خدمات نوی اویا تاکسی خبر داده است. در بیانیه این شرکت در صفحه اجتماعی اینستاگرام نوار ویدیویی معرفی این خدمات نشر شده است. ولی رهبریت شرکت 4x1 فعلا از شرح آن خودداری می‌کنند. منابع آگاه میگویند که در اصل شرکت 4x1 از خدمات پروازهای توسط شرکت هوایی سامون ایر استفاده می‌کند. در تاجیکستان تنها 2 شرکت هوایی سامون ایر و تاجیک ایر در اختیار خود چرخبال ها دارند. همچنین خدمات مرزبانی کمیته امنیتی ملی و وزارت دفاع تاجیکستان دارای چند چرخبال می باشند.
дар гузашта миёни душанбе ва тақрибан кулли навоҳии тоҷикистон парвозҳои ҳавопаймоҳои хурд ва чархболҳо вуҷуд доштанд, аммо бо гузашти солҳо ва корношоям шудани ҳавопаймоҳо ин парвозҳо қатъ шуданд. ширкатҳои ҳавоӣ то ҳол барои барқарор кардани чунин парвозҳо иқдоми рӯйдаст нагирифтанд. Украина имсол баръакси солҳои пеш сайёҳони зиёдеро аз Арабистони Саудӣ, Кувайт ва чанд кишвари арабии дигар мезбонӣ мекунад. Дар як ҳафта чанд ҳавопаймо аз халиҷи Форс ба Украина меҳмон меорад ва дар меҳмонхонаҳои ин кишвар ҳоло ҷойнамозу китоби Қуръону қибланамо ҳам меёбед. хӯроки ҳалол низ дар ресторанҳо пайдо шудааст. ҷузъиёт дар гузориши ҳамкорам Тоҳири Сафар. фурудгоҳи Бориспол дар шаҳри Киеви, Украина. рӯзона ба ин ҷо садҳо сайёҳ аз кишварҳои арабӣ ворид мешаванд. ман ҳамеша мехостам иттиҳоди шӯравиро бубинам. дар воқеъ Украина ҷойи ҷолибе барои дидан аст, на фақат ба Чернобил. тобистони соли гузашта Украина иҷоза дод ки шаҳрвандони Арабистони Саудӣ, Баҳрайн, Умон ва Кувайт бераводид ба он кишвар биёянд. ҳоло танҳо аз Арабистони Саудӣ дар як ҳафта чанд ҳавопаймо ба Украина парвоз мекунад. хӯроки хуб, ҷангалу дарахтони сабз умуман бисёр олист. баъди Киев мо ба кӯҳ меравем. ин яке аз гаронтарин меҳмонхонаҳои Киев аст. сайёҳони араб маҳз дар ҳамин гуна меҳмонхонаҳо ҷой мегиранд. акнун ба ҷои машрубот дар отоқҳояшон меваи хушк мегузоранд ва на танҳо ин. дар утоқҳо дар сурати зарурат китоби Қуръон мегузорем. қибланамо ҳам мегузорем ки самти қибларо ёбанд ва худи ҷойнамозро ҳам. сайёҳони араб баъди тамошои Киев бештар ба ғарби Украина ба шаҳрҳои Лвов ва Карпатия мераванд. ин ҷо маркази Лвов аст ки аз моҳи июн ин ҷониб бештар сайёҳони арабро мебинед. ин ҷо дар воқеъ ҷои бисёр хуб аст, вале ман намефаҳмам чаро ин ҷо мардум кам механданд. ин як мушкилӣ аст. ман 5 рӯз аст ки ин ҷоям, вале лабхандеро надидам. намедонам чаро. айни замон кишвар ба ман бисёр хуш омад. мардум кӯмак мекунанд, тавсия медиҳанд ки куҷо равед. агар муяссар шуд мехоҳам ки баргардам. ресторанҳои Украина ҳам барои ҷалби муштариёни араб хадамоти худро васеъ карданд. омада аз мо мепурсанд ки гӯшти ҳалол дорем, сертификат мепурсанд ки ин гӯшти гов ё мурғ аст, онҳо ки гӯшти хук намехӯранд. мошинҳои сайёҳӣ дар Лвов акнун асосан дар хидмати сайёҳони араб ҳастанд, вале ба онҳо бештар сайёҳат дар фойтун писанд омадааст. мақомоти Украина умедворанд сафари сайёҳони араб зимистон ҳам қатъ намешавад, чун баъзеашон мехостанд барфро бо чашмони хеш бубинанд. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 7 сентябрро фаро мегирад. 7 сентябри соли 1992 нахустин раис ҷумҳури мунтахаби мардумӣ Раҳмон Набиев зери мили автоматҳои мухолифони мусаллаҳ ариза истеъфо навишт. ба ҷои ӯ раиси шӯрои олӣ Акбаршоҳ Искандаров иҷрокунандаи салоҳиятҳои раиси ҷумҳур шуд. Раҳмон Набиев апрели соли 1993 даргузашт ва наздиконаш ишора карданд ки марги ӯ на бар асари сактаи қалбӣ, балки куштор буд. то ҳол асрори марги ӯ маҳфуз мемонад. 7 сентябри соли 2017 Бонки Миллии Тоҷикистон ба шаҳрвандони ин кишвар фиристодани пул ба шаҳрвандони хориҷиро манъ кард. Бонки Миллӣ гуфт ки ин қарор аз ҷумла бо мубориза бо шустушӯи пул ва ҳам сармоягузории терроризм рабт мегирад. ин қарор дар авҷи камбуди асъори хориҷӣ дар кишвар қабул шуд. 7 сентябри соли 1994 президенти Тоҷикистон қонун дар бораи суруди миллиро имзо кард ки матнашро Гулназар Келдӣ навишта, оҳангаш аз Сулаймон Юдаков муаллифи оҳанги гимни Тоҷикистони шӯравӣ мебошад. суруди миллиро давлат аз муқаддасоти миллӣ меномад ва ҳар субҳи шогирдони мактабҳои миёна бо ҳамин оҳанг шурӯъ мешавад. қурби пули миллии Тоҷикистон сомонӣ нисбат ба доллар бетағйир аст. арзиши рубли русӣ каме боло рафтааст.
بینندگان عزیز این بود برنامه نویدی بامدادی. تا برنامه بعدی خدا نگهبانتان.